Da li je moglo završiti drugačije? Jednom su ljudi živjeli u kamenom dobu. Zatim su umrli. Onda su obrađivali zemlju. Ali onda je tehnika uzela sve. Sve se mijenja, jedino je stalno da su se cijelo vrijeme tukli i završavali u blatu. Da, mogu je završiti drugačije. Ljudi trebaju superheroja, ali oni ne shvaćaju da su oni sami superheroji. Kad to shvate, završi sve drugačije.